چرا از حقوق آدم ها می نوشت. جرم برادر من میدونید چیه؟ انسان بود و میگفت انسانیت زنده بمونه. همین. مامانم الان میگه مقاله می نوشته واسه خانم ستوده نوشته، میگفته پیاز کیلو 1500 تومن. فحشا از کجا میاد؟ بیکاری شروع میشه که بعدش Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra